hojik leisdi state force su zero neba zero ni kaim tongam deba tawhan deba adagidi akhoi lengak pa mayam su sigi matang sida yaw yaw daba dong toba atopa area da thabak toba development gi kari ama magi adomda oina toba ko adumai to holaga ngasi bawda sathara ibasida khoina ingan ngana urise manipur gi hojik ki posi handle torisi delhi na pura tore haina akhoi lobo yaba ama leireba aduda ngasi gi khanari se kanada manipur crisis se handling togani habneba tawri habneba ada kanana handling tawri sida mai pakhum ama tholaise akhoi kanam ta handling tawdre hai tar indra kanana handling tawr kanana pairi manipur wathok se habneba ada pakhum je kanam ta paidre hai tar kanam ta paidre akhoi gi union gi home minister na pairi hai tar kari no si hari ji hai kanda manipur gi sahi ahum helak pasida hoji abi gre ko mi hadna ba degidi yum mai chakpa de angang hatpa bom kapsan ba kochen ba terrorist ki thawak mayam ji aduk ki mati wangna leptana tor pasida kanam tana athing ba karim ta legi drone ba kya muk thing ba leitage da tampak taki mangi ba disappearance case nearly 35 kai khang gidre ade hoje 13 May da thokki badugi hostage oina loksinaraga main dadana ga lehi sida karim da puthok pangam dana ngasi jun tang manga tok sujalena sibokta kaim bowa tawdana sum leibasida kanana pairige na hangbo wang sidadi khoi state na su paidre adu delhi na su paidre habe yadre delhi na paiba manbam yawri sina kai da sai ohum sujalam ni na khangeba na ngai khangdraju jikti now we are questioning together sumdra we are giving answer of that together ngasi di chingtam miyam si loina ba punna wahang mayam hange wahang mayam dugi pakhum mayam ju pi ba hore pakhum mayam dugi manungda achum ju thole asum badu tholaga tawba ya ba tawba ju kana bam ta leitre rally mayam chakre sin protest tawgre mong gi method mayam sinaga democratic means ta santi progna ba wafam ji tham ji yam thina kana bam ta phangidre ko adu di now karigi no wahang ama laisi adu di karigi no na hai kanda khoi gi se khoi irang ji thokpa yamna ngalingeda Ajit Doval laiko he is the national security of India yamna khangba haigraba mi ni masiko magi makhada lerisi army lere adiga sana force lere NI lere IB lere moi punna yamna phajana kupna khana naina matungda ma chakre matungda akhoi mathang chathara potsi manipur gi oina yamaroina counter insurgency gi measures man report ma tholkreba kamai tawdana manipur gi lariba lalobuji losin ga dage haibigi mong da lakhi ji kyam seng uge da koi gi su da lariba lising ani ga chani kuki militant me amji tha kuding stipend lising taruk pira ga lare si yam kuire paisa ji yam tingrjani adu asu yamna paisa puthoga kuki gi militant sing sida su da lariba me amji numai thamdana kotna mai designated game da lebe mota numai apha para pula pareng jan chatna mi ka pa hat pa tupa to busida leptana sum tawrga lakreba aduda direct aseng boina manipur da leba irang si lalobugi irang si 2029 da losin gani na haigi baji natabada moina planning torumbadi 2026 da losin baina haibneba aduna sina khoigi formal na thoktaba aduga pandam di adumai tawbugi mami taba aduna ni akoina from the very beginning ngalingai dagi kangluk irang thoktana santi purna ba honaram batardi kaidobugi chief minister dagi unify kamal thokadoino security advisor mingon pi doino adagi di DGP oiro adagi di chief secretary oiro adagi poraga sida leibadu intho tok thambagi pochima kaidobugi chathari no na haiba wahangam laeba masi wahang ji paukhum jineba home haiba state na public order haiba state ki subject oizariba 7 schedule da ho the yaw report to state na tawjaga da mayam du moina adum pair la pai je akoina lengak charge akoina pandam ji thungna ba tawjarage haibneba chathare bujina chai ahum phaning si chathare tampak ta tokhriba maram ji kari noida tampak ki thabak lore hoji akhoi yengdoi se manipur gi manung amasu manipur mapan ani sida magi laiba irang sigi strategy ji yenkanda tampak lore hai tare tampak lore habe maram di buffer zone leigre buffer zone is area operation moigi loy question thamgradi question liba jaga du di kaimuk tawdre habne ba thado iba jaga khar du da
फाब पुनब तौबसी लेप्तन नोंमै फाब मी फाबसिदा सुलेप लेप्तन तौबसी फानिंगाई लेक्ट्रे तंपाक लोरे तंपाक की मणिपुर की मनुंग इंटरनल की ओइबा पोसि लोरगा एक्सटर्नल अमुक येंगबा हरपगी ममीदु तारिसि अखोइना इराई लाइना इकोम कोमना दिल्ली ना हाइरग हेक तौबा दिल्ली ना हाइद्रगना हेक तौदबसे मसि इराई लाइन खंगिसि प्रेसिडेंट रूल सही अमा लेबदुदा नोंमै मखोन नोंगता तादेबा जुमद्रा अदे प्रेसिडेंट रूल लोइसिनबगी अखोइ अनोब सरकार जी इंस्टॉल तौरपगी फेब्रुआरी की तांग मरी दुदा हेक सरकार हेक लेबगा तांग निपान दन लितान थुइस लितान थुए अदे ngasi बौबा चथरे लेप्तना ngasi बौबा लेप्तना चथरे बसिदा तंपाक तो स्टोक तौदरे चिंग लोइ तौरे अदा आहन बा यामना मरु होइना तौबसी करीदा तौगेदा चिंगददी कनाना ख्वाइदे कली तांकुल कली अदु तांकुल हाना तौदाम तौरे तांकुल खक्ता तौबदा नतना अखोइगी चोरो वैरो अदगिदी मरु होइना नंगी अखोइगी वांगली वगैरह अदगी से अखोइगी असंग खुलेन गाइसु यावदना लिमली वगैरह सी मयाम जिंगसी लोइनबक्सी ख्वाइदगी मणिपुर की लालोबजिंगी याम मरु स्ट्रेटेजिक एरिया मनेबा चथोक चसिन अमा सिदा लोइनबक लेबनिना मसिगिसिदा तौरे तौरिज कनानो कुकी नते दुसु हाइदी क्रम कुकी ब्रह्माद लेबा केनेबी अदगिदी पीडीएफ अदा सी पीडीएफ ने केनेबी ने मणिपुर की टेरिटोरी लांचलगा मई थारगा मियाम तांथोपदा करीमबो तौदन लेहौरगा करीमजु हुजबाबो लखत्रिबजी ना इकोम कोमना खंगबनेबा सी दिल्ली ना दुम इंटरेस्ट लेबा पोट अमनेदा कइनोदा सिगी मतंगजा एक्सटर्नल एग्रेशन अदु नते अदानते याम येनगिदना अदु येनबदु अमा अदुना तोंगान अमा थमगा कश्मीर की टेररिस्ट ना लोसिनबा कन होनरिसिना दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया मोइन इंडिया की माउत सोनबनिना मोजि एनियो लोसिनदा देबा अदुगा अखोइ की टेररिस्ट सिंगसिना इंडिया की फेवर दा थबक तौबनेबा अदुना मोयदा लोसिनबगी दरकार लेते मोयदा सगतपा मानबगी पोट ममी ताबदुना करी बोबो खंगनद्रिनेबा अदुना दी सी मयाम जिंगी तौरिसि इंद्रा करीगिनो हाय कांदा ngसागी 2029 दा मोइगी पांदम मा थंबगी पोतु मथंग मथंग लोयरकना होनबनेबा सी लोयरकना होनबदा स्टेट की लेंगाक सिना लोइसिनरदी वगैरह नो ओइरो सिनि मै खालिजे स्टेट की लेंगाक तमदु सिना कांदु ओइरो अदु दिके दौनी दिल्ली ना दुम पायगा लेंगाक पगी मोंगदा लेइबनि अदुनेबा 355 चनरी ब्रगा इंटोरिसे अनोबा लेंगाक सि इंस्टॉल तौर कांदा यूनिफाइड कमांड पीबी आइना यूनिफाइड कमांड एजे आर्मी लेरिबा पैरामिलिटरी मनुंगा सारे पुलिस मरु होय मागी फंक्शन जे अहुमनी बॉर्डर ngakpane लालोबनमदबने अदु स्टेट की एमसीसी दा मतेंग पांगबने को अदु हाइबा सिंगसी सीआरपीएफ ओरो बीएसएफ ओरो अदगिदी असाम पुल ओरो मोय लेरिबा लोइनबक्से मसी अमगा अमगा कोऑर्डिनेशन लेनरगा कंट्रोल तौबा ऑर्डर तौर कमांड तौगदबदुन यूनिफाइड कमांड हाइस अदुदी मणिपुर होजि लाइबा फिल्म सिदा मतेंग पांगबा लाकपिरिबा पैरामिलिटरी मयाम जिंगसी मसी सिनदना स्टेट फोर्स ngata सिनबजु याबा मरोम दको हाबदी स्टेट ना तौगे हारदी ngamdragana mogi mateng pangan musu yaidana ada hoji laisdi state force ju zero neba zero ni kaim tongam deba tawhan deba adagidi akhoi lengak pa mayam su sigi matang sida yaw yawn da dong toba atopa area da thabak toba development gi kari ama magi adom da oina toba ko adumai to holaga ngasi bawda sathara ibasida khoina ingan ngan urisi manipur gi hoji ki posi handle torisi delhi na pura tore haina akhoina lobu yaba ma leireba aduda sida amuk yengba yara isina ngasagi national integration nataga national internal disturbance national interest to lepa manungi irang zi leiba zi internal disturbance leiragadi delhi na liba ngapasi yai habasidi hayeng supreme court salasu yai dum haira neba kagi noida yam phasana justify to yari zi biren pale kaim to ngamdre lepamde president rule tawe chahi ma numai single shot kapte delhi na hek ngapasi dadi kyam phagramo adai install tawre no government irang mo hore अदुदी दिल्ली न पाइबगी दरकार ले अदुदी दिल्ली न पाइगदी के दोक्ताय इंटरनल डिस्टर्बेंस लेहन बताय इंटरनल डिस्टर्बेंस है के दोनो अखोइ से लेबि मयाम जे पकत खना पकाप त कामना तौबे आबा अदु पकाप त कामना पकत खना बसी लेरिबा कम्युनिटी सिंगसिना हौनरगा तौना तबा कांगबु अमा थादोगा मोइना डिजाइन तौबा ग्रुप अमा मोइना सेम ग्रुप अमना मोइना हायरगा तहलगा प्रोवोक सुम तहन बनेबा सुमनगी मी हाटपदो इंद्रा अंगा अमा हाटपैजे नोमै दोम का हापसु याइदना मकोक तु पुमचाइ चाइ थुगायरगा उलगा हाटपसु याइदना मकोक पुमचाइ चाइबा उबदुदि मियाम जि सिकिरोयबा खनानिंगनेबा खनानिंगनाबा तौबसिनेबा मोइ मथौसे अदा खोइना खना सलिसिने मोइ पामिसि ओके मोइने पामदुने खोइन तौरिसि अदैदि मी फारिबा मिदु तरुक्तु अखोइगे अति थादोरगा तरुक्तु थादोरक्ट्रे थादोरक्ट्रिबा तरुक्तु फागिबा माइ नुपीगी ममांगदा फाबा मितो उग्रबदुबो फादे नमु सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ख्वाइदिगे एपेक्स बॉडी नमु हाइजले आइदि ओइदबसे अदा
ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯣ ꯇꯧꯔꯕꯧꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯤꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯂꯥꯟ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯈꯨꯇꯧꯗꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ